I čao svima ljudi. Ovdje valim si koji danas Dimo Dragons na 3 igra je. Nevjerovatno. Uzeli smo Kid Kovart i idemo. Yes! I onda imam 5 suba, znači. Kanal mi raste, znači veoma brzo. I hvala vam. Imate oni 4. dan kanala. 2 dana, 3 suba, hvala. Ok, Daniel R. Ok. Iako mene najgore signal. Znači mnogo će nam lago. Nob. Ko? Vu. Ko bre nob? Ko bre? Ovo još neko se. Ok. Idemo. Uzeo sam kit, znači, samo moram kao da vezamo od mana, ja ću u kuću da uđem, čekaj. A sam je kao, vidite šta mi je. Si ti ušao u kuću. Fuck! A nemoj da mi lagaš! A nemoj, brate, da me laguješ. Vidio sam ja stao. Jedan tip je umro. Ok, bezi. A nemoj mi lagovat. Ok, 4 tipa su umrla. Mrtva. Ostali su još 4, a ja sam u njima. Ne smijete. Ne smijete to raditi, ne. Što neke petaga vezi, bre. I oni to radi kao da. Ok, 4. mjesto. Moram da pobedim. Vidimo koliko. Kako 5, bre? Ne! A ne, moj brata, ne. Mrtve su. Ja, zmajeli. I to je bilo to da više prenavšte nešto se posvima.